Jupiter 110 na hian feature changkang deuh mai ama ka review video ka soi mai a oma chu I go with assist hi nia hei hi Jupiter hi assist hi 113 nia anina dik taka chuan in a torque hi 9.2 ani boka mase I go assist kan ti chu ti hian ama hi reilote kan han nga kanga assist ready ain ti vele hianin a scooter hi lo tlan ta ni la assist ready in ti khan a accelerator hi kan pam zeunga ti chuan kan pam zeunga ama hi ama ai chakin ron kalanga a torque 9.8 a ron chhodor mai ni hei hi makkati deuh chu kan nu nen kong chho kan in phurtrum khan chho deuh kan in phurtrum khan min zo chho vek me boina nei mi alawin 110cc ni si kha a makkati renga hemi feature hi alo omwang ania ti chuan a khalnom na chan em pakhat po hi a wheel rim hi 12 inch ron nia ti chuan a suspension po hi 3 step in adjust thei boka nung lama hian hei scooter then khata chuan atam lo hle mai ti chuan a seat noi a hen helmet pahnih aleng hal boka hei hi a tha ka ti boka part shrim hi TVS hi atloma scooter dang le company dang ain tlom bik ti karan soitel tua ti chuan north east scooter shal number hi a chaw rualin TVS company ni ti hi karan soitel tua inge he scooter hi ingai ve dan comments lama khan ron soila nal ka ti khop me tun lai chu ka scooter jok hi 125 jok shal tai le hi nei la han chei ve lila anal ka ti ke chuan inge ingai ve dan comments lama khan iron soidonia anal kawati em ke chuan